جا ارکی اسلاو لوبن تماشاوان هجاب بولتنا دمجمیر ششیا تایبت بروجاوای کردستانی و سوریه امی وانسر نوچه آن دست بکن. پولیت بیروی پدکسی داخیانی که پیشوازیش پیروزباهی آزادی آپور بلاف کرد و ایروی کم روژا مراسم پیشوازی لقامش لو بریوچو. اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و سروک کمیته پیوندین در ویا انکسی کامیران حاجو گوت که تو دانوستاندن زندید دمانها دد نابراوان و پیدیده توننه. برپرسیار خستنا گشتی پارتی دموکراتی کردستان عبدالکریم حمد راگهاند که گوهرتنین لدور رو ددن لسر مفرز دکن. بله تماشاوان هجابری کو ادس به نوچین خو بکم ها نوچه کلزگین گهشتی دست من سروک مسعود برزانی سروک حریم کردستان پیروزباهی لسر درباری سربس بردانا اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپوکر سروک مسعود برزانی د داخویانی که فرمیده که خوشیا خوب سربس بردانا آپو نشان داو دیار کر کو خبرکار کی وک آپو پیوسته د زندان دجمن اندبا نه جه آلیه کردان هاتوا گرتن سروک برزانی هروها هیوی کرجی که سربس بردان به دست پیکه کشبو آزاد کرنا همو گرتین سیاسیین کردستان سوریه دی زندانین قیدیده. پولیت بیروی پارتی دموکراتا کردستان سوریه 14 هیوا 11 2018 داخویانی یک درباری پیشوازی پیروزباهیان یین سربس بردان اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو بلاف کرد. سکردایتی پارتی دموکراتا کردستان سوریه د داخویانی که فرمیده سربس بردان اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو جه گرتیگه هم پیده به دلخوشی بلاف کرد و جه جماور و ملت و تفگرا کردی و کادروین وی یین جواکی اشکره کرد که او پیشوازی لوان کسان دکن یین وی پیروزباهی لسربس بردان آپو بکن لباجار قامشلو جده مجمیر ده سبه تا هشت ایواری اوجی لروج آوای یاریگه جبو دما دروجان که جه ایرو 15 هیوا 11 2018 دست پید کرد. بله تماشاوان هجا هر لسر سربس بردانا اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو جه زندان پیدین هباوی کی زندی و الگل مبه ما مستعد عبدالرحمن تما تباش به ما مستعد عبدالرحمن دست پیک ده پیروز به سربس بردانا تا جه زندان پیده بریکو ام دست به پرسان بکن باش ما مست عبدالرحمن بریکو از دست به پرسان بکم الصبارتی گرتنا تو و اوای سربس بردانه تاج زندان پیاده دست پیکا نوچیان ده ما نامه سروک حریم کردستان ما پیشکش کر سروک حریم کردستان مسعود برزانی صبارتی سربس بردانه تا نامه یک یانجی داخویانی که فرمی و کیف خوشی خو جبو سربس بردانه تا نشان ده نرین از خوازم دست پیک ده گوتنا تا صبارتی داخویانی سروک بزانه بله از پیروزباهی گرم و نرم از سروک برزانی را دشینیم جبوکو اف تم خودی المردرد که و براستی باوش مرا و ربازا برزانی نمرجی سرکشیاوه که براستی اف ادبیجم باوی و باوی می یعنی هر دبت من خوش و سروک برزانی اف ناماوی الجمن گلکی بهایا هیرو کو اف درخستیا جبو من براستی از بیجن سروک برزانی را سپاس اشترا بافو و سپاس ساعت خوش باش ما مستا از وگرم ذاکرات بریا سال و 4 ماهان بری سال و 4 ماهان تجالیه پیده و هاتبو گرتن از خوازم تجمع و تماشاوانان را دیار بکات بیجه چاوات هات گرتن جالیه پیده و بله ده سری ده از سلافت گرم از دی ساعت شینم سروک برزانی را و دخیانی که جبو من درخست به براستی جی ام جی شانازیه و جی کفاشی الجمن یعنی یک آدن جی از گله خاص باس دکم اف گله ما وفاداره جبو من و جبو ما و عردم یعنی اد بیجم جی وی گرتن هر داره کاره ما خورد که و ربازا ما بلنتر دکه
جبركو امتن قرتن ام ناكوش مامن سر هيك سر بازا سر بازا برزاني نمرة اف ام ناكوش مامن كاري خدا كاري من لبدا جبو دوزا كردي جبو فقتي ام يفخشن يعني ولو اف ولو بردوام دكي از بيجم ام دوازدي مي حفتا 10,000 حفت از هاتم قرتن العفرينه جالي اسايشوا از فك هاستم حبسارش دور دهيفا قالك زحمتي بكشاندن ديرا بتكبب يعني وقت بيد منفرد دابون ديرا ازبرم وداك تشكي شويه مستر او خوشتر بو براستي يعني بالنسبه شويه ودا برا ودا خاش بو لبالي شش مهم الدرب اسكرن بالتاني اف قالك زحمتي بي اف حالاك نفسي بيتر سر مخلقي اف يعني خويا خاصه جمن از كوكفا تشكي جيجبر بكم لبراستي ما خاقان هذا كيج بركو ما انا راتبين قرتن جبر دوزا كيج بر حتى كيج بر بازا كي وم تجاري جي يعني ام بيسر بلندن بفيري بازي جور از فكاستم محكمه او حبسه محكمه وجور جي بانزدي ميس سيا 10,000 ودو حشت ام جوار فكاستن شعبه كشتي تباركنا تركي واحتلالات تركي جمرة ام فكاستن شعبه جوار ام فكاستن ام بيسكسبون جوار ام مفاجاه ام نا مفاجاه بلدي ام رادست ريجيم هيكرن امن الدولي يعني براستي رادست ريجيم هيكرن وليدان كرن در كرن حتى دريه امن الدولي جوار براستي ام كرن وداك نباش بو ام بيس كس كرن وداك شارب بينجا ديراجي بينجا كسي ونين هاتن بردان سرما يعني ام بين حفتي كس وداك شارب بينجا دا يعني ما نقاني ام رانا دزي تشتيت شيء دبو لي برسيل شيء ذكرن حش لي برسيل مراكرن ما جواب خدام جو از اندام كوميتا نافندي يا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا دنرين يعني وانا زانين ويا بتشتنج مرة اولدان زانين السرمن بينجاج وانا دقوت انتما تتف وانا بيا في كاسد انفصالي وسي لي برسينجي جمرة قوت يعني تشما تف وانا نبو يعني تما تبر دوامين يعني تبچتو متى آلية ريجيم وهاد قرتن ماموسا عبد الرحمن بغيابي اف ديرا اف ريفابريا خوسر يعني جبرا قوتن اف شاشبون شيبي ام تجاري رادست ريجيم هناكن لافرا اف شاشبون شيبيا ون رادست ريجيم بون وجورجي ما ون خلاص كرم ونين يعني اف لبرسنال من البدري الجزيره بشتي ازويني ما تنبقى اصلا من بيجي ونين جزيري يكسر يعني جمع برسين يعني تشاوا ون رادست ريجيم بنا خاكرين انه افشاش بين درباس بيا ماكو ولو درباس يعني تجيبو براستي قلت نخش بو لساهي بونيفا ادورد درباس بو من الزودات تفدابو عالم جمن ماموسا دما کو تزندانی پیدا دبو از خوازم تجمر بهتر بحسب کجمر اشکره بک معامله وان بطر چا بو تگوت دست بکده تد حبس رجدا ویانجی تزندان رجدا بول نافچه راجو اوای دانو سندنا وان بطر چا بو زندانی ده تشش ماهات تزندان تکاند ما ده زندان رجدا معامله وان بطر چا بو و کولیم بطر بکرن چه پرسیارش تد کرن دوی دمیده بتشتو متى تقرتن تشتر دقوتن براستي اف مشش بها درب اسكرين تجاري وانا از نديتم بشتي دهيفا از هاتم ديتم يعني جالي كوميتي نافندي او كوميتي لبرسينج وانا ذا از هاتم ديتن جمد برسيان قوت شما يعني لسر راقاندن لسر ودو اخفيه تقوتي عفرين زندانك مزنه از يعني ولو قوتن سياسيه افتولك سياسيه افجبركو يعني نما قول سالك وشهر هيب بدرب اسكرين جبر في بي جبر سي شهر قوتنا بي بري محب جاره شجره خوكري شجره كتمه زندانه وانا ازقرتما وتمش مالدا يعني تمش مالدا ازقرتما ل نافا اف خيابي تولك سياسيه
اف دخواستن ربازه برزانی نمر زیده پر بشینن ولو دانا دخسجي جوانا را دانا دخست اف قلت ولو نكي امي اويتا توسيتا بشينن محكمه دادقهي بقول بشينن واز سر بلندن بقول دادقه وري محكمه بكي ودار بكي براستي ولو بي مامۆستا عبدالرحمان تقول پشتی زندانا رشت هات و گوستن جبو شهبای لگل 20 گرتیان او 20 گرتی یم بطر کی بون همو گرتیان سیاسیین کرد بون یا نه اما جوار ونين هاتن حبسه دادقه دمها ليشتن وديراجي داما تباران كرني دا بانزدي سيا 10,000 ام ونين شهباي يعني ام جوار ونين شهباي الشاباي ام مكتب العلاقات وانا هي تعرفي ما قرتيبين ام كلاب شابون بيضان ذكرن يعني ما بس مجوانا رغوت يعني نامش ونولو بكن اف از اندامي كوميتي نافن دمزانت ناس كن بكي تشاوي ام تناس كن ويعني تشتكي ولو نخاش ديكرن خبر جي قوتن سخيف جي قوتن يعني هنكا دقو هنكا جي قو نامش تولو بيجي جوانا نفس جوانا قلت نامشت سخيفة بيجي بكي ولو درباس دبو مدير ارادستي ريجيم يكرن الو درباس باش مامۆستا جبلي تا احمد سيدو ادريس علو او جي ولاتين باجاري عفرين نجا عليه چکدارین پیدا و هاتن گرتن حتی هاجی چارن ویسا وان ندیاره تو آگاهی انت للسر وان هنه بروشا وان چاوی نهال کوی درینه مامۆستا عبدالرحمان هێلامە بەێ تەماشاوان هێژا پەیوەندیامە لەگەل میوانی عبدالرحمان ئاپۆ ئەندامی کۆمیتەیە ناوەندی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا هات برین جارێکە دێنم پیرۆزباهیە لە سەربەستبەرداناوی دکن دە چارچوڤەیە بەشداریە دە بەرنامەیە دیبێت کۆ دۆ سەر کەنالا ڕوودا و هاتە وەشاندن دە بەرسەوا پرسا گەلۆدانوستاندنێ نەهێنیت نابەرە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریە پارتیا یەکێتیا دیموکراتیک پێدێ دەمانەها هەنە ئەندامێ پۆلێت بیرۆیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و سەرۆکێ کۆمیتەیە پەیوەندیên دەربە یا ئەنەکەسێکە میران حاجو گوت کو تو دانوستاندنین زندگی دمان هادت نابراوان و پیاده توننه حاجو هروها گوت کو هن آلیان سیم هنه دخوازن نزیک بونه که ادنابرا هر دو آلیان ده چه بکن و کار لسرویه که جی تکرم لباجار قامشلو مراسم پیروزباهی سربستبردان عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا جزندان پیاده جالی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و لباجار قامشلو وک یکم روز دست پیکریه د مراسم دو دل دوانکه تایبه حسن رمزی اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دبیجه کوگرتنا سرکرد عبدالرحمن آپو جالی پیاده و دجاتی آنگو انتقامک سیاسی بو او بهیوین کونها در فتک نوبه کو کاربن خباتك بهفرة بكن وما في كردان لكردستان سوريا بدست بينن إيرو رجاء يكمينا إيرو حالما عبد الرحمن عبدو انتامي كوميتانا بندية بارتي ديمقراطي كردستان سوريا سربست هاتا بردان براستي اماوي صالك ونيبيا زندانية بيادين ابو مخابن انتقامك سياسي بو كسي سياسي نجهوا زندان نجهوا ناف ملتي وايا غوربانا سياسي اجبو كاركي بكشبو ملتي خوا جبرفيه كيجي ایران پیشوازیا چه کسی که تین میوانی تین سردان حوالی ما ایجا دخمنا کو پیشوازیا وادکن و روزکی گرگ پیکیف خوشن و هیوید کنه ببی روزک در فتک شوروری وکریم کو کاربن به هفدورا کارو خواته بکنج بو ملت فرد سوریا دادکو مافی خواته بیری عبدالرحمن عبدو یک شو کسی خبات کرد دعفرین دهاتی ناس کرن سمبول عفرینیا و ان شاء الله يقولوا بمينه ومن سر ربازاخوا جارك دي ام كيف خوش بهاتنا ام بهاتنا ملتي خوش كنتين بشوازياوي تكون صافي اللي كان كيف خوش بهاتنا واجي سباش وقت
اروها درباری سربسبردان سرکرده کرد عبدالرحمن آپو پزیشک کرد دناوا کسیم بجدارده لجهه پیشوازی کرنا میوانان ده لقامش رو دیبیجه سربسبردان سرکرده عبدالرحمن آپو جعالی پیده و جهه کیف خوشیه لبا ملت کرد و او بهیوینه کو زندان سپی ببن و پیده همو گرتین کرد به تایبتی سرکرده و آلیگرین انکسه سربسبرده و دریه زندان کرنا کردان بگره و دریه یک ریزیان مالا کردی وکه ام دبینین بردانا مامۆستاژ زیندانی پەیەدێت بێ دەما هادا بڕاستی جهێ شانازی و کێفخۆشیە گەلێکی جەبلەتێمە وەم بهێوی نەژی دەرێ زیندانە وەرنەگرتن و زیندان سپی بێ نەخاسمش گرتی ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی و دەرگەه vە بێژیش یەکرێزیە کوردیرە نەخاسم دوێ دەما هادا گومەلەتێ کورد تەڤایی تێ ئەرمانجکردن ji bo derfet vî milletî derbas nebe jê tê xwestin bo yekrêzî hebe û çi kesê kurdayetiyê bike gerek yekrêziyê bike û daxwaza wî berdewam bê ji bo yekrêzî. فاصلة يوسف عندما سروقاتية أنجمن اجتماعية كرد لسوريا وسكرتيرا بارتيا الوحدة كم روجا بيشوازية سركردي كرد عبد الرحمن آبو لباجاري قامش لوغوت وسدما قرتنا آبو بتني جبر كودنجي عفريني وكردايتي وأنجمن اجتماعية يا كرد بو والله ام قالك كيف خوشن وام قالك شانازن وآزاد بون وسرقبونا هوالي مي هيجا تشلنج قهرماني مي بلنجي عفريني دنجي عفرين دنجي كردايتي دنجي انجمانا مي نشتماني كردي بو إيرو آزاد بو لناب قلبي خواه لناب ملتي خواه لناب هوالو بو قري خواه او بخو قرتناوي جي شرمزاريه بو تشكينا روا بو جبر ونهيوي وسوجيوي مزدن او بو كردايتي دكر ام قالك كيف خوشن وام هوالي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا والحمو خلقي خوا دركتناوي بيروز دكن حزار جاري سرخيري نعمت داوود اندام دسته سروقاتية انجمن اجتماعية كرد لسوريا وسكرتير بارتيا وكويا كرد لسوريا ديكم روجا بيشوازية سركردي كرد عبد الرحمن آبو لباجار قامش لو جار كيرا غوت كو هرچند ديوار زندان الآبو بلنتر دبو لناف خلقي دا رولا وي هر روج جرانتر وبربل افتر دبو ناوي انجمن اجتماعية كرد لسوريا خير هاتنا تيكو شري هنجا عبد الرحمن آبو جرب بجلت بخير هاتي حميزة حفالي خو مالباطا خو بارتيا خو جمانا اجتماعي كرد سوريا وملتي خوش ديركي حتى عفريقيا وام جرب بجن هر ديواري حبسي من الدبو هر زندان رطاطنق دبو جهتا ناف ديلي ملتي تدفر دبو سيبرن دايش برپرسه رخصنا گشتیا پارتیا دموکراتا کردستان عبدالکریم محمد راگهاند کو گوهرتنین لدور روددن لسر مفرز کن ام خویک ریز بکن لی پیوسته پیده هند گاوین باش برب انا کسی و باویشه برپرسه رخصنا گشتیا پارتی دموکراتی کردستان سوریا راگهاند
کو پێویستە پەیادەی gelek guhertina bike da ku nêzîkbûnekî di navbera tevgera siyasî Kurdî çê bibe. Bi taybet di vî dema hestiyar de. Berpirsê rêxistina giştiya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye Abdulkerîm Mihemed ji malpera Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye re diyar kir ku mercê sereke ji bo peydakirina nêzîkbûnekî di navbera Encûmena Niştimanî Kurdî li Sûriyê û peyadê de ew e ku peyadê girtiyan ji zîndanê xwe derxe. Her wiha hemî ofîsên enekesê li Kurdistana Sûriyê werne vekirin. Metirsiya li ser devera Kurdî ferz dike li ser meyek rêziyê. Mihemed her wiha got ku metirsiya li ser aliyekî siyasî aliyê din jî qels dike û baştirîn nimûne dema ku Tirkiye êrişî Efrînê kir. Tu cudahî nexiste navbera partiyên Kurdî lewma pêwîst e peyadê berê xwe bide yekrêziya mala Kurdî û guh bide projeyên neteweyî Kurdî. Mihemed eşkere kir ku serbestberdana Apo cihê kêfxweşiya me ye ji ber ku Apo hate girtin ji ber raman û nerîna wî ya ku daxwaza Sûriyeyekî Demokratîk Federal ji bo hemî gelê Sûrî ji Kurd û Şerkes û Siryan û Ereb ku heman rêbaz û ramanên partiya me ne. Abdulkerîm Mihemed her wiha bang li peyadê kir ku çarenivîsa havalên wan yên din yên ku çarenivîsa wan nediyar e eşkere bike. Mîna Behzad Dorsin, Fuad İbrahim û Nîdal Uthman ji ber ku ew berpirsin di ber girtina wan de ji ber ku wan dever kontrol dikir dema ku hatin girtin û bincavkirin. Endama serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye Fasla Yusuf ji arkira ragihand ku piştî gefên Tirkiyeyên berdewam li ser deverên Kurdî nedûre ku welatên cîhanê bazaran li ser deverên me bikin. Eger heye ku rêkeftinek navdewletî derbarî deverên me jî were imzekirin. Divê qonaxê de û bi taybet di dema dawî de piştî gogefê hikûmeta Tirkî li ser herêma Rojhilatê Furatê zêde bûne û ser herêmê me Kurdî bi taybet em dûr nabînin yanî bi rêkeftinek li hevkirinek çê bibe di orta van dewletê ku îro wekbêjî şer û pevçûna wan li ser Sûriye. Nemûne Efrîn jî li ber çavê me ye medî çawa pêlanek duwelî çêbû rêkeftin di orta Rûsya û Tirkiye û rejîmê di çêbû Efrîn muqabilê Gûta bû. Car diz jî metirsîn li ser herêma me heye ول هفکرنک رکفتنک چه ببه و وقت بیجه بازار لسرسری ملتی ما بیکرن لیبری هنکی روش لبیده که جدایه جبر ایرو هبونا امریکانا المنطقه بهوریامه ده هک تشتک ببه دوی بری هر کسی اریکرنا امریکانا و جرا کسکش آلیوان ده ببه. Endamekî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje giringiya bajarê Idlibê mîna giringiya devera Rojhilatê Çemê Feratê ye li cem Tirkiye. Alî Mislême endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji malpera pedekesêra ragihand ku taka çareserî ji rawestandina derbasbûna Tirkiye ji deverên Kurdî re girê daye bi siyaset û peywendî û kiryarên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li Rojavayê Kurdistanê. Alî Mislêm serbar kir ku giringiya bajarê Idlibê mîna giringiya devera Rojhilatê Çemê Feratê ye li cem hikûmeta Tirkiye. کوی هول بده هر دو دوران بپارێزش بر کوهلا سینوری لگوری بندین رکفتنا آدانایا سال 1998 جه ترکیه را دیکه به تایبتی کن حوالات سوریه دیدا بشکرین دنابرا هجمارک ولاد ده مینا امریکا روسیه و ترکیه و ایران. سروک خوجهی حسکه یا روجهلات و اندام شپیلا پیش روجا کرد لسوریه درباری اگرا به هفگوهرتنا ادلبه به هند برانج کردستان سوریه و کوره کفتن نابرا امریکا و ترکیه و روسیه و رژیم سوریه دا گوت کو امریکا رینا ده شر الوی دوره تجی پترول و غاز رو بده سرباری گریدانا وی دوره به باشور کردستانی و ام پیزانن دولت سرکه ازرهیز ده جهان ده سرکه جماریک امریکایی بدوید روسیاتی اف چارەسیارەیە سووری دەستێوان دەیە تورکیا دخوازێ ڕۆلا خاتێت خورد بکە لیسکا خورد بکە دەڕیا ئەف کەسێ پێوگرێدایی ئەف هێزی چەکداری پێوگرێدایی ئێوان دکە چاکوش دەدەستی خودێ پێ دکەوە هەندڕێ سووری دێ وەک ئەفرینێ روسیا و ئەمریکا دخوازن ڕۆلا تورکیا کێم بکەن نەزێدە بکەن لأنه سركا أو شارسريك سوري بمينين وأمريكا دروجلاتي فراد دهاتيك بمينه نهاتيك دركبه بده تركا أو بده هنكي ديتر
از دنرین آمده و تم مقایدهش با روجلات فرات به روسار نکه گاوا ترکا ادلبي ودردورا ويدرخه وبدا نظام روسيا وتركاتيخ كوباني وكردستان سوري برشي روجلاتي فرات فأفايا اد بأمريكا فيكاري هانيناك لأنه ما بستاوي دخوازي چرا سيريا سوري باريه مزن بشكا مزن ايويبه بتايبتي جيج بترول وغاز دست تيدي وإيج بيتر جريداي بكردستان باشور وبعراقي وبرجندونديوي دسبيكي رولا إيراني درخ السوري ودور أزباقي روسيا وأمريكا ويشارة سريكي أفهيزي شكتار بتركي في جريداي ببينن رولا ددوا وبخازن جفانجي جهندري سوري درخن او ايك بشك وباري مازن جهندري سوري دي ونقشك نه هاك فدرالي به هاك بشكل كديبه ويدهندري سوري تشيبه به اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حسن رمزی درباره اگرا به هفگوهرتنا ادلب به هند برانج کردستان و سوریه و کوری کفتن دنبر امریکا و ترکیه و روسیه و رژیم سوریه دا گوت که او یک نه به اگره لی پیش بینی کرد که امریکا ری ندر رودانا و یکی جبر که دورک لسر سینور سه ولاتانا و ند برجواندی امریکا دایش شر الوی دوره روبته. في دمان يزيد قال لك هلوستي النيف دولتي هادنا السركريزا سوري هادنا بيكانين بشويه كي دراماتيكي ونما زكو ايروتي غوتن بازارك سياسي دنا برا هر سي چار دولت هذا بتركارا لسر بارزقها ليبيا هروها لسر تاكوتي غوتن روجهلاتي فرات از دبيجم وكو امريكا كو اكنجيه بيجي خوي سربازي فردا ناخوازي تبلياليك دروجهلاتي فرات بيغانين جبركو بنگهكي استراتيجيه چدواري انرجي دبي چد سر سي سينور سي دولتايا جبرويكي دولت امريكي ونهي لدفي دفريدا افسقام كيري ياكو بيكاتي تيك هريجبر ند برجواندو سياساتي ويدا لي بازار السياسي ده تشتكي مستحيل تنيه. بله تماشاوان هیجا سبارتی داویترین پیشاتین دورین کردی به تایبتی هریما کوبانی و جزیره که حکومت ترکیه گفان دکه که ریشی هریما کوبانی و جزیره بکه جبو گفتگویه که بهتر لسروی بابتین ها شروعکاری سیاسی منال حسکو جه سوید باوایی که زندیل گلمنه ما مستمنال دمت باش به باش ما مستمنال روج بروج هفکش سیاسی لدورن کردی لهریما کوبانی و جزیره زیاده تر دبه آلوستر دبه که انها حکومت ترکیه تانها دقفین خود بردوامه که ریشی دورن کردی بکن لهریما کوبانی و جزیره دخوازم دست پیک نارینا تب زانبم سبارتی هفکش سیاسی لدورا کردی لگوری نارینا تاوی بچرنگی به دسبيك ددفي ام بين الزمان انه حتى وكذا في لبهاتني السياسي لسر عرض نقبينا روسا وامريكا دا نجحانت انجامي بسبب دسكيشيا تركاج علي كي و ايراني علي دي تركيا و برجوانديه و دولتا بهدوره كا تشاوا قالوا دفري دابش بكن لي نسبتي برسا ام بيجن قفيت تركا ايرو روج لسر دفري دفي ام راستيا مساله بيجن بيشتيغو امريكا دمه داوين دا سي كس سركردايت هكاكي وقت كسي تيرور و هناك براتر خان كرن كسي جو كاربي جوا ديار بكي ام دهند دنيا د پيوي نادش ديلا گو ما دورا خو پاراست بارج هجومه ما دورا خو
خستبانە ینی وەکت بێژێ ڕەوشەکە باشتر ئاواکردبانە ئیرۆ جەماعەت کردیاری خۆ دە بەردەوامە مەشێگۆ لە کۆبانێ ئیرۆ دەست پێکردە و لە قامیشلۆ و دهۆلتر بەسپیە و بەری وێنال گرێسپی و دەبەرێدی ئەف هەمی بۆ خۆت بیر و باوەریە دەتکەبنە بەرژەوەندیە وا تهدید و گەفێت تورکادا. باشه مامۆستا gelek şovakarên siyasî dibêjin ku yani asteme Tirkiye derbasî deverên Kurdî bibe hin aliyên din jî dibêjin wê Tirkiye yan ji artêşa Tirkiye wê derbasî deverên Kurdî bibe li gorî nerîna te kîjan sînaryoya nêzik e ku Tirkiye derbasî deverên Kurdî bibiyana tu çi dibêjî li ser vê yekê wê derbas bibiyana divê derê de girêdayê rewşa bi pêş derojê bê heker Amerîka bê û ceddî bê li ser plana xwe û destê qendîl ji deverê me qutkê wê çaxê tu hince destê Tirka de namêne weka dibêjin tiştê hinceta Tirkayê ew bê karê bi Amerîkiya re levhatinek çê bê bêjin di devera sînor da ئەمێ سینۆرێ خۆ بێتر بپارێزن یانجیکە هەکە دەرباسبوونەك چێ بێ بشێوەیەکی چەند کیلۆمترە بێ گوخۆ بپارێزێ وەکت بێژێ اتفاق لەڤاتنەك سیاسی بێ چاوە بەرین هاتە دەڤەرێدی دەچێ بووە لێ هەگەر بێ و ئەمریکا سستاییت مەسەلێ دەبکێ و قەندیلێ بجددیش دەڤەرێمە قوتنەکێ پێدێ مووقفێکی زەلال نەدێ خویاکردن هێزێ سووریا دەموکراتیک لە کوژ دێرێنا دەبیر و باوەریەم دەدوێ دێرە حنجەتە کە ترکا باش مەسەلێ هەیە و گاوا پێشی ئێ درۆژێ بێ دەخویاکردن هەکە تورکی بێ بكفي الدفاري دا جريس بيب طيبتي ويش اخيتي زان بيجو خطريات جديه ل از بخو وك شخص حتى في غافي هيجي كي بيرو باوريه من او انجو امريكا اي في درفتي نديت تركاش بوي برجوندي خما بي جبوي ام بيجي وك بعربي بيجي غونوي خلط الاوراق تشي نبي لسر عردي واف بلانا جو ترك درباس من ايد برجوندي ريجيم ايراني و تركا واد او كسي قد خوازن دفرا كردي بجارك دا كركر بكن ايد برجونديه واد دبي لامريكا بفينا اي ناراضي بي حتى وك فيغافي و ام بهتر امي جريداي بلانا امريكي بن و كا اميزي روجي بي او في الشارع لسر بيديك بكيتا كيجا قناغي وبتيبتي بشتي فغرا جو اف هر سه کسی شاندا پیاده گو درباسی باشور بون دوی درچونه قندیل گروکای او قندیل بگنه چه انجامي بردورا باش مامۆستا یان دەبێژێ بە هەبوون ئەمریکا لێ دەڤەرێ و ئەمریکا ببێرێگر کۆ یعنی ڕێ نادە کۆ تورکیە دەرباسی دەڤەرێن کوردی ببە باش ئەگەر ئەم بگەرن سەر باژارێ عەفرینێ و چاوە هاتە ڕادەستکردن برێکەفتنێک ناودەوڵەتی باژارێ عەفرینێ هات ڕادەستکردن بەرامبەری باژارێ ئیدلبێ li gorî nerîna te wê carekê din rêkeftinên wisa çê bibe sebaretî devera Rojhilatê Çemê Feratê yana tu çi pêşbînî dike مثلا عفرینه د دوی امراستیه برچاو دینن د عفرینه د روسا به هشکره باکرا پیاده باکرا وانا د حمیمیم د لفدورو نشتن و جواره گوت گرک اون جوی در به شر در کون جبر ام بخزان يعني سيناريو دو عفرين لهم بري غطاء شرقي ومساله ادلب وانا بهدور فروتنك تشيبو اتفاق سياسي تشيبو لي جماعات دوي دري دخوست يعني او شريقو بردوام كر بينجو حف بينجو هشت روجا براستي ويران كرن قد عفرين دشبرغو او شرانا بخو كتا برجونديه تركادا وكتا ويران كرنا ملتي عفريني لنسبتي دفرات امبيجن جكوباني و روج هلاتي فراتي حتى وكفي غافي هي او سيجنالي ولوج امريكيه گوبیجه ترکا کرم کن فرمو بکن کم ندوره دا نهات یخویا کرن و یک جواجی که او بگو امریکا دما سه کردای سرکردای قندیل کن رستا تروره دا وکش ترکا را گوتون دعوا سری پیاده دکن از قندیل بجاره که تسلیمی وکم جبر امریکی ایرو لسر عرده بحاجت عسکرن بحاجت شرفان انا گو کس برواد شرب که جبر پشتی تجربه خود صومال و افغانستان و عراق دا امریکی جاره که دینا خوازن هزه خود دین لسر عرده و عسکری خود بدنا کشتن بحاجت عسکر لسر عرده و بحاجت في بلانا هنانا لفيدري دميني وكم جارك دي انيزمان هكر بلانا امريكي جدي بي امريكا بخوازي كاري قنديلش دبري خد كي قاري بيديجي كي ايرو باسكي ببري بيغومان افشكتي دتنيا ليد بيجي بلان دفيدري دشبرغو ام جبيرجي كي نكن حتى وكفي غافي تركي وامريكا دحل في استراتيجي بهدوره حلفي ناتونا اتفاقيات واي اوروبي موقع بهدوره هنا هيجي كي بحاجتي هفدونا ل باوریه مده تشتگو ایرو دورا کردی دا چید به یعنی شکوبانه بگره و عمود و تربسپیه و قامش لو مشیگو ایرو چید بن او مشانه بخوا
شرعيتك سياسي دي اردوغان قدر باسي دفري ما ببي باش ما من البرسا مني داويش ترى او امريكا تشاوا كاربه هف بيمانا خو تركيا راضي بك هروها بشتوانيا بيديجي دك امريكا لكو تشكدارين بيدي شر رخصنا تورستيا داعش دك وي تشاوا كاربه هردو اليان راضي بك الغورينا ريناتا نا دفيدر دفي ام تشتاج جفدو درخ نسبتي اتفاقية امريكي وتركاب هفدورة مسألة سياسي دولتي مثلا قالك خالتي دا كاريم رو سرشيروكي اما نسبتي اتفاقات امريكي ببايا ديرا امريكا برجار هات يزمان قلت دواري سياسي دبلوماسي دواري لفاتني دا تشتكي مع اعترافها كما نبايا دي نبايكي هيا وبايكي برد لستا تيروري دي امريكا بشتوانيا شهروانا دكيش بحاجتي شهروانا يقول سر عديد برد شربكن جبرفيكي از دیسن جی که دبیجم امریکا دماغو سیگنال دا انو هر سه کسی ترور وقت ترور اعلان کرن گرکا پای دی مکتوب فهم کربانا گرکا پای دی خوش قندیل قد کربانا گرکا پای دی لروشا ناوا کردستانی کردستان ادمن دسته سوریه دفا گرابانا بس مخابن خویایا پای دی بتمامتی سپارتی قندیله نکاری خود سهناتیجه توابکه و پای دی ایرود نقبینا دا آگراده گمروف راستی بیجش آلی کی و ترک و امریکی نش آلی کی و قندیله لدناوا پای دی از بیرو باوریم دا ای کس درکون دست دنگن درکون گو کاربن خوش قنديله في الشارع قنديله رزقار بكن ويا ناونا دفي قبول بكن قوي هجوما اردوغان كافي دفري دفنجي شرعيتك السياسي بيرا هيا جاليه قوك امريكا بيجي انو جروبك تيرور بيدي وايرو هاتيه صورتي هرسي كسات قامشلو ودكوباني دتلدي يعني بهشكرت باكي تركا از بن دستي قنديله دما كرمكن ورن هجومي ما بكن اف مثلا مكتوب دفيدي دي امريكي في مكتوب خوشك دخوينن ودميني بلانا امريكا كاي تشي ج بيدي ربج ياش قاصه دردبي يان جي كيش سركرداي ام بيجن لشكري وان ربي كا روجي بي بله انجام دركبي بو اخفتن شروفين تشرو وكاري سياسي من الحسكو ج سويد باويكي زندي تلقل مبو زور سباس بو امد ابوناته بشتی درباسبونا 3 سالان بسر رزگار کرنا باجار شنگاله لسر دست پیشمرگین کردستان بسدما هبونا پکک حتی وک ایروجی هنا باجار شنگاله دروشک خراب ده محمد خلیل قایم مقام باجار شنگاله راگهان کو تروریستن داعش باجار شنگاله ویران کروبون و ریبریا فرمی شنگاله تباهی هولن خودان تاکو باجار شنگالی بالیکاریا رکخراوین بیانی و نافخویی جنوب را خدمت گزاریان بگهینه شنگالی هروها محمد خلیل گوت که هبونا چکدارن پککه ده باجار شنگالی ده بوسدم که رکخراوین بیانی باجار شنگالی جه پروژه خویین خدمت گزاری درخینه پیمانیا نافدولتی لیا لدجی داعش هجمارا چکدارن داعش لنافچایا هجین یا دیرا زوری اشکرکر جنرال کریستوفر غیکا جیگر سروک هیزن ارکن هبش ده پیمانیا نافدولتی دراگهاند لگوری زانیارین پیمانیا نافدولتی لدجی داعش جماریا چکدارن رخصنا تروریستیا داعش لنافچایا هجین یا سر بدیرا زوری و نزیکی 2000 چکداره هروها نابوری گوت کو چکدارن داعش لهجین بردوام خو بهز دکن و تباهی آمدکاریان کرنه تا کو روبروبی ایریشان ببن. شاندک جه هفپیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه به سروکاتی جیگرا سروک هفپیمانی دیما موسا زنجیره کفدیتن به هجمارک دیپلماسی و بالوزان رال ترکیه پیک آنین دوان هفدیتنان ده بحثا داویترین پروسه سیاسی و روشن میدانی یعنی باجار ادلب و روشالات چمه فرات اروها بن پیکرنین که رژیم اسد و ملیسن بسر و لباجار ادلب انجام ددن و روشام روویا خراب لتواهی سوریه سرباری هن مجارندی هاته گنگشه کرن جالیو خوا وان برپرسان تکزیل سر وستاندنا بن پیکران و بردوامیت پروسه سیاسی لگوری بریاران نافدولتی 2254 اروها پیوستیا وگرا پنابرین سوریه جبو والاتی خو کرن. درگه دبوسی سینوری لگندوار حمصی هات آمده کرن جبو پیشوازی لبشکینو جپنابرین سوریه لبنان جبو وگرن گند و باجاروکن خواه لسوریه بینشان مابوریجی و به آلیکاریا و به آلیکاری و بهفریزی نابرا هر دو رژیم لبنان و سوریه دو دریا درگه دبوسی و زمرانی و یابوس ین سینوری هجمارک مزن جپنابرین سوریه لبنانی وگریان.
وزیر دولتی یک کاروبار دربدران ده حکومت جبجیکرنا کار لبنان ده معین المرعبی تکسکر کوی زانیاری درباری کشتنا رژیم اسد جبیست پنابرین سوری ین کوج لبنان و گریان سوریه ورگرتیه جه درک خوجهی یا سوری لسرزار المرعبی بلاف کر و گوت کو رژیم اسد بن پیکرین مزن کو گهشت نکشتن رواندن و سپاندن لشکریان چار بسر پنابرین کو و گریان سوریه انجام دایه مرعبی سربار کرجی و گوت کو اگر لبنان بخواز آلیکاریا پنابرین سوریه بو و گراوان بکه دوی لبنان حزب الله لسر دستوردان وید سوریه ده و کشتنا ولاتین سوریه و دربدر کرنا ولاتیان تومت بار بکه و بریارا وکشاندن جی سوریه لسر بسپینه. البتوانا کرد دیا جوان پرتوکا خویانو یا بناوی باران ده آهنگ که ده امذکر که او آهنگ جالیه دزگه خانی و یکیتیا نویسکارین کرد شاخ دهو که هاته بریوه برن. دزگه خانی یه روشنبیری پارتی دموکراتی کردستانی و یکیتیا نویسکارین کرد بشه دهو که آهنگک جبو امذکرنا پرتوکانو یا هلبستوانا کرد داروج آوای کردستان دیا جوان لدار خست. پرتوکا باران کو داوی ترین برهمین هلبستی یه دیا جوانه جهمان دزگهی هاتیه چاپ کرن و ده همان آهنگ ده هلبستوان و خباتکارا کرد دیا جوان هات خلاقت کرن و هلبستوان دیا جوان کیف خوشی اخواه درباری ویه که دیار کروز پاسیا آلیم پیوندی دار کر. ایش هف شبك هاتل دار خستن جبو دركتنا پرتوکا من یا باران بناوی باران مدوی دوی کیسه دکو از سپاسیا دزگه خانی بکن یه چاپ و روشن بیریه هر وها سپاسیا یکیتیا نویسکار کرد دکم ستای دهو که هر دوکا به هفر باری کاریا هف افشوا حالو جوان کار خستن سپاسیا وات کم جبو کو از خلات کرن تبي أبرتوكا دوزده هي كو أزرتيخن من جلك خلات ستاندنا لأف خلاتها هو كتاجة كيبو لسر الرياض مسيرة ميا روشن بيري ورامياري روجكا جلك خوشبو صفاتيا همي كسي كو هاتين وبجداري كرين وجهداري كرين كو هميا قيمتك جلك مزندا بيشهبه وصفاتيا راقهاندنا كردستان تكم كوبراني تلفزيون وراقهاندنا كردستان بدري آماده بون. او خلات جعالیه برز حاجی جعفر هات پیشکش کرن جبو دیا جوان کو نافبوری دوی درباره دا گوت کو او جسالا 2000 و دیا جوان جنیزیک و نازدیکه و دیا جوان نتنه هلبستوانه لی هر وها خباتکاره که کرده. كيوان تجدية لمهانكنا قدروية هبدا هلبستوان و نویسبان روشنبیرا کرد دیا جوان سالا 2012 دما مالاول تاخ کردار دمشق مثلا دانید بو مالاوی تر دل عمره لعله خود جراده بید خلبزوانه تر نابودن دیویجی شنجی وره پیوندیت من در دیاجوان بردوامه دیاجوان نبتنه هلبستت نویسید بلکو فلکلوری کمتیتن پخشانت نویسیدن جعالیه خواه سروک یکیتیا نویسکارین کرد لدهو که حسن سلیوانی دستخوشی لکارو خباتا دیا جوان کر و گوت که دیا جوان یک جه نویسکارو هلبستوانین کردی نافداره. یکیش نویسارو هلبستوانین کردی نافدارن املیکتیا نویسارین کرد بشنازی بری خودین خدمت و خبات و برهمه وی لو ایرو ما وکیکتیا نویسارین کرد و دزگه خانی به هفرا ریو رسمین خلات کرنا دیا جوان آماده کردن و هجی پریودی چن و دزگه خانی بسپاسی و دیواناوی داوی ناوی باران چاپ کریه ایروکه و تیم بلاف کردن دیا جوان وک جنکا کرد یا شیعی تریا واری پیو ادبیات کردی ده گلک نافدار ببید و بزاوکا باش هیا
نویسکار لاوکه حاجی کو بشداری دوی آهنگ ده کر گوت کو او آهنگ به هماهنگی تنابر آوان هر دزگهان ده هاتیه کرن و کو ریزگرتن جبو هلبستوانا کرد دیا جوان. وەکو هەفتپێش کارێکە دناوبەرە دەستگەهی خانەیە ڕەوشنبیری دێ و یەکێتیان نویسکارێن کورتایە دهۆکێ بڕاستی تشتێکی بەرچاو بوو هێژایی بوو ئەوەژی گۆ ڕێزگرتن و خەلاتکردنا ڕەوشنبیر و هۆزانوانەمەی کوردیا کوردی ڕۆژئاوا دیا جوان ئەوەیژی ژ تەمەنی خۆ خزمەتەکە پرمەزن دبیاوێ ئەدەبیاتا کوردی دەوێژەیە کوردی دووچاندا کوردی پێشکەشکریە ئینسانێکە هەژیە vê خەراتەیە. دیا جوان جالیه خواه پرتوک جبو بشداران امزه کر کو بشداریه که مزن دوی آهنگ ده هبو جروشنبیر و سیاست مدار و کسین گرنگی دار. تماشای فیلم دوکیومنتاری هیکل سر هر برهم و جیانا. بله تماشاوارن هجا بری بداوی هاتین جارا کدن می سرنوچند بیراود بینن. پولیت بیروی پدکسی داخویانی که پیشوازیش پیروزباهی آزادی آپور بلاف کرد و ایروی کم روژا مراسم پیشوازی لقامش لو بریوچو. اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروک کمیته پیوندی دربای انکسی دمیران حاجو گوت که تو دانوستاندن زندید دمانها ددنا براوان و پیدیده توننه. برپرسیار خستنا گشتی پارتی دموکراتی کردستان عبدالکریم حمد راگهاند که گوهرتنین لدور رود دن لسر مفرز دکن. به علی کاریا تیما آرکه گشتانو چند جواره هاتا پیشکش کرد.